Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul asmaul husna wa sifatul ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu al-mustafa wa safiyuhu al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur ki naki mamuji tamat-tampu mangari kari Allah Subhanahu wa ta'ala atas sikam nikmat kebajikan yang senantiasa nasariangkin sampai lewat tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ridaleka malah berita aneh eroka apa batu saya repapakainya yang nyantu angajaki ikat umat Islam atana karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa ngurangi mangiri karya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maiki naki berusaha untuk ampakajai panguranginta mangiri karya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabah terkadang ruatan yang tumai tak kalupa nasabak kasibukan ta ilalang anjapai annelinoa ilalang ang usahakangi ang ngondangi katalasanga dari anne lino. Jadi kupasang kita kira kita kalupa mangir kari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama nakana Allah Ta'ala di surah Luqman, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Fala taghurrannakum bil hayatid dunya, tiako eroki tertipu ri katalasang ad-dunya rilinoa. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, siagan ketong keroki natipu iya jama-jaman na kebiasaan na anipu. Yang dimaksud antara ini iblis, siagang setan. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah saya wujud dari ketertipuan ta ilalang menjapai annelino termasuk si pagadan na yami antu unania ni usahai terutama perkara pakkalinuan
semakin bahagia jika selena mingkaka sebaliknya hubungan tamangir kareng Allah Subhanahu wa taala terhalangi kasarana angkana tena wattun tayya mangeri kareng Allah Subhanahu wa taala ngasabasanna ningaina ampak matu-matu yang pergunakan ini waktua umurutta mangeri perkara selain kareng Allah Subhanahu wa taala. Nasabah nyatai nikasya memang ni as-selena bahajiki. Ini bentuk ketertipuan. Ini nikana istidraj. Hanya nikana istidraj tahu tertipu gi mingkatena nya singikalea angkana tahu nitipu gi. Nah leang ki karing Allah Subhanahu wa taala njo kamang kana olo-olo nia pasikona nia leang ki terus mang iya silahkan mangi makonjoy nekerkia mangi makonjoy pila ningai pila bajik padahal justru semakin nabiarkan ke karya Allah Subhanahu wa taala semakin bela iya. Sebab memang tena panguranginta mangiri karya Allah Subhanahu wa taala. Kurang disadari jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala angurangia mangiri karya Allah Subhanahu wa taala. Ini akajarian nih ri si pagadang ikate rupa tawa atanna kareng Allah Subhanahu wa taala. Nato kamayan na jamay rahmatul Subhanahu wa taala tena na antama risesena tau syukur ka. Syukur mangeri tallasana, syukur mangeri umuruna, syukur mangeri kagasinganna, syukur mangeri kabajikan yang senantiasa nisariangi rikarain Allah Subhanahu wa taala. Ini paralu ini diperhatikan, paralu ini baca nih masing-masing kalenta, paralu ini baca masing-masing keadaan talasatta. Apakah disyukur jinne umur atau tidak jamaah rahmatul Subhanahu wa taala? Nah pertanyaan kemudian kerenganya nih karena syukur. Kerea nikana syukur, punna nikana disyukuri ji. Pasarena kareng Allah Subhanahu wa taala. Niya ruwatalu rokkum ilalan rini kana ya syukur. Yang pertama, niakui lahir batin angkana anjo kabajikan nikasia kanigapaya semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang asing as-salah na baturi kareng Allah Subhanahu wa taala pasarena kareng Allah Subhanahu wa taala ndrini jaito ngitau tertipu nah kana anne anu baturi asli usahaku gasinga usaha jari jane ke gugappa ikau dodong ko kurang usahanu kurang inugappa. Nah ini tidak benar. Inai sare ko kagasingan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala inai pasadiang ko nya papidallena nu jemput ka melalui usaha-usaha. Kareng Allah taala. Angapa nanu kana nu batur ya seli usaha nu? Jadi kamanjo. Ini nikana tahu tampo. Tahu kufur nikmat, kafir kita terhadap nikmat pasarena karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur betul-betul mengakui angkana yang ngasenan anu baturi karena Allah Subhanahu wa taala. Tiai semata-mata anu baturi asaba kugaukan usaha-usaha kugaukan. Ini karena bersyukur. Kemudian rukun makarua selain diakui rukun makaru yang paling penting pun adalah nipak matu-matu yang kabajikan ngarsumpain untuk semakin repes mangeri kareng Allah Subhanahu wa taala termasuk ane nikmat umur. Iya. Pasare bajina Allah taala berupa umur waktu
Ini karena umur. Kisukuri dengan cara ni usahakan isolana anne umur ta semakin abaraka. Apa batu baraka na karaing Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ni syukuri. Cara ni syukuri antika manipa matu-matu sia gambaji untuk mangiri kabajikan. Mangiri kabajikan nanganya karaing Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin paling repesek na posisi ta rikaring Allah Subhanahu wa taala. Tena na sekedar ni pagi janji may umur ka, tena na sekedar ni lagu sajan tumay bangyalo tena na kamanjo ilalan dari anne agama ta mingka ka ni ajar kisolana ni syukuri ni pak matu-matu ni umur ka. Iya. Ni boyay antika mana baraka umurutta. Kemudian nyaman dari Allah Subhanahu wa taala. Antes sengkam masolana nak baraka ni umur ka. Anne talasatta. Kusari tips yari ka contoh. Secara umum kama salah seere contoh ya reka petunjuk batur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solana nak baraka ni umurut talasatta. Saya waktu nia Arab Badui aganan Nabi baturi daerah terpencil aku tak nang imangri Nabi nakana ya Rasulullah kerean jo nikana tahu kami nambaji. Ini luar biasa nih jamaah firman Allah Subhanahu wa taala pakutanan na. Kerea nga anjo ni kana tahu kami nambaji. Napikir ki luar biasa nih pakutanan. Nasabaero ki langsung yang terbaik. Yamin nekatan harus mana ajari ki umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat kami nambaji. Tahu kami nambaji. Nasabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigallaraki sayyidul mursalin pangulun si kamma mursalin rasul-rasul suro-surona kareng Allah Subhanahu wa taala ikatan ni umana umat kami nambaji. Solana na kiantama nyuri sipak kami nambaji ka coba ni perhatikan ni pakutanan na salah seere umat na Nabi Muhammad kereangan ni kana tahu kami nambaji nakana Nabi ilalan dari hadis riwayat Imam Ahmad. Nakana Nabi ta khairun nas sebajik-bajik na nikana rupa tahu man tola umuruhu yang yantu tahu semakin lakbua umuruna wahasuna amaluh siagang semakin bajitongi amala panggaukan ya. Khairun nas sebaji-baji na nikanaya rupa tahu man tala umruhu bertambah terus umuruna la'bui umuruna nila'bui rikaring Allah Subhanahu wa taala umuruna mingka kati ay sekedar umur bawang wa hasuna amaluhu mingka ka semakin hasuna hasan semakin bajitongi amaluhu amalah ya. Ciri tanda tahu kami nambaji risesena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risesena Nabi kareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba masing mai dibaca kalian apakah kama min nenne umurutta talasata riane petunjunan Nabi ta man tala umuruhu nisari umur malaburi kareng Allah Subhanahu wa taala wa hasuna amaluhu siagan semakin bajitongi amal-amal kebajikan amal-amal panggaukan ya mungkin kebanyakan rupa tawa nisari tala umuruh nilagu umuruna tetapi belum tentu nagapai ne wa hasuna amaluhu semakin bajitongi amal-amal panggaukan. Ini belum tentu. Nah setelah kita memahami petunjuk Nabi kita,
magi ampa matu-matu ni sisa-sisa umurta sinampe amuko amem barangan tikam manasara jiki kareng Allah subhanahu wa ta'ala umur malabu siagang nasaritong ki taufik hidayah papijo yung pagkulle untuk semakin baji carata ngiram Allah sa dengan cara memperbanyak amal-amal kebajikan dari sisa-sisa umur. Yang menjauh umur abarakah jamaah di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tem ini paui keren ini kerana amal baji mintu kipahangan. Keren ini kan amal baji nak kerokin rini nabita secara umum kipahangi miantu. Antika macarata nari sisa-sisa umur tane semakin bajikin jo amala-amala panggau kanta. Nah, zaman Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara petunjuk batur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam carata an syukuri anne umburuka anne tallasatta sehingga tena nasia-sia ya dari sesena karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir nakana karena Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Isra ayat 7 in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in ahsantum li anfusikum punna apang kau kambajik ki jamaah di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ilalang anjapayan netallasatta ahsantum li anfusikum sitojin-tojin na anjo kabajikan no panggau kang resumpai ammo terjim li anfusikum mangeri masing kalinta antum ini janji na kareng Allah subhanahu wa ta'ala ketika apanggau kang kabajikan ki rese-rese waktu maka sitojin na anjo kabajikan di panggau kang untuk kabajikan na tonjin ne kalinta entah dari linoa dari alam kubur kah labi pari Allah akhirat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus dipahami kan ini sebagai umat Islam agau baji ki sanrapa yang kana golo terasa ni pasambilan tamari tembok alahan takimari katte panggau kambaji ni pasareang panggau kambaji amotir mangirikat. Kemudian akan karya Allah subhanahu wa ta'ala wa in asatum falaha. Nah, sebaliknya pun na panggaukan tongki anu kodi ni panggaukangi falaha sangkam matom anjo angkana anu kodi amotir mangi ri ikatte sangkam majinyo jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikat nari lalang talasatan ne apanggaukan ki antu untuk kalinta tonje syukur ko mangari kareng Allah subhanahu wa ta'ala ya syukur ki untuk kalian tatonji nakana kareng Allah subhanahu wa ta'ala di surah Luqman wa may yashkur inanai bersyukur terima kasih mangari kareng Allah subhanahu wa ta'ala fa inna ma yashkuru li nafsih sitojen-tojen nakasyukurana untuk kalian natonji tena na parallu Allah ta'ala kasukuranta tena na parallu kareng Allah subhanahu wa ta'ala panggau kambajita inna ahsantum li anfusikum punna panggau kambaji ko apanggau kambaji ko untuk kalian utonje wa in asatum falaha punna panggau kang kodi ko falaha sangkam manjinja ammo tertonji untuk mangerikat. Jadi ini zaman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk papagainga khusus na mangir batang keling kusiga katengasin parangku Islam teyaki iro tertipu dari anne ni kanaya kata lasan lino nasabah memang salah se're sifat na ni kanaya lino adalah anipu fala tagurrannakumul hayatud dunya teyako iro ki tertipu ni pak lingu hayatud dunya katalas sangarilino ya wala yagurrannakum billahil gurur siagan tetong kero kinatipu na palingu ya memang zaman-zaman na palingu nipu yang nyantu iblis setan siagang sekutu-sekutuna ya ini sehingga semakin bela kiri karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kedua kesimpulan kedua
supaya tidak tertipu, maiki naki senantiasa mengurangi mengerikan Allah Subhanahu wa taala, mana apa kesibukan ta, mana apa kijaukan, apalagi ni perkara baji tia ki kalupai karena Allah Subhanahu wa taala. Ngurangi ki pun narapi waktu napas sambayang, ngasambayang ki. Asambayang ki mana ki maiki. Punarapi waktu na. Tena tahu rugi sambayang jamaah di Allah Subhanahu wa taala. Ini ku pasang ni, ku terasin. Tena tahu rugi pun sambayang. Bahkan pun naku power dan lekanta hukum tojen na unna niat tahu tena na sambayan na mate ni sura tahu ni haranga ni sambayang ni mayakna pamati na tera sa ni kanay sambayang katanya mungkin tena pakat ni pakin rini sabar luar biasa nyo tera sa minnya ni jamaah di rumah subhanahu wa taala ini sebagai bentuk kesyukuran ta mangiri karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang matu-matunan ne hatu baya khususna mangiri batang kalengku siga ingkat tengasin parangku umat Islam. Parangku umat Islam barangan tika mana nagui jaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatna sallan ri Allah kiamaka ri Allah akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.